Kasatsho uJuni angiboni ukuthi le yona uzoyidabela awa seyivuma le angiboni Sengicedile ukuthi kanti nami mfazi phela ngizwa bathi ubaba kaBusi uhlengiwe ngithi baye wena wazi wena awazi angizwa kulida wazi next wena enekuba uthi le yona ufenayo kayithi fu nayo leyo mkhosi yazi futhi thina thina kithi bafazi thina bafazi hayi ngikubona konke mara lokhu yeyi into ezenziwako sizilise asiphume kiso asasizwa